Prelijep prizor na ulicama Banja Luke, u jednoj od najmasovnijih bogojavljanskih litija u posljednjih nekoliko godina, učestvovalo je više hiljada naših sugrađana. Banja Lučani su tako jasno i glasno rekli i pokazali šta misle o svetinjama srpskim u kontekstu svega onoga što se ovih dana dešavalo u Crnoj Gori. Svake godine dolazim i u buduće ću dolaziti. Danas možda i malo veća važnost cijele priče obzirom na sve ono što se dešavalo u Crnoj Gori, Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori i srpskom narodu u Crnoj Gori. Pa mislim da će biti dosta naroda da podrži našu braću u Crnoj Gori i treba to podržati. Pa znate kako, svake godine ona ima veliku važnost i ne bih ja sad to povezivao. Što se mene tiče, znači moje mišljenje da svake godine ima istu važnost, to je veliku važnost. Recite mi, hoćete prisustvovati bogojavljanskoj litiji i plivanju za časni krst? Naravno. Lijepa tradicija, treba da se to obdrži, ima dosta i mladi, bude i mladi, plivaju za časni krst. Prisustvovat ćete i plivati za časni krst? Da, prisustvovat ću. I to treba da se održava i ne treba da zaboravi naša tradicija i običaj. Ono što je možda u cijeloj priči i najvažnije jeste da je sav događaj danas nekako ponajviše posvećen svemu onome što se dešavalo u srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Da, pa i danas ćemo ih podržati. Podržat ćemo našu bratsku Crnu Goru. Podržat ćemo. Mi smo uvijek u zanju, to oni znaju, narod Crnoj Gori zna da je Republika Srpska uvijek u zanju i to ćemo danas podržati i pokazati da smo u zanju u Crnu Goru i za naš narod pravoslavni. Oni najhrabriji ponovo su zaplivali hladnim i plahovitim vrbasom. Ove godine sve u znaku podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu srpskom u Crnoj Gori. Prvi do krsta doplivao David Komljenović. On je nagrađen zlatnikom i novčanim iznosom. Velika mi je čast što sam plivao i pogotovo što sam osvojio u svom gradu časni krst. Velika mi je čast. 33 nas je učestvovalo i svaka čast ovim momcima noći da uđu u vodu, plivaju. Je li ovo prva pobjeda? Jeste, ovo je prve godine učestvujem i prva je pobjeda, znači prvi put plivam za časni krst. Ima li posebne simbolike ove godine s obzirom da se pliva kao podrška narodu Crne Gori? Ima posebnu simboliku, podrška našoj Crnoj Gori za sve što se tamo dešava. Banja Lučani su jasno rekli šta misle o posljednjim potezima političkog rukovodstva Crne Gore, kaže srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Drago mi je što sam vidio ovoliko ljudi koji su svoje slobodno vrijeme, danas je nedelja, prije podne iskoristili upravo da budu dio solidarnosti sa ukupnim našim ciljevima i nastojanjima da pokažemo jedinstvo i da pokažemo našu posvećenost prije svega srpskim svetinjama, gdje se god one nalazili. Dakle, apsolutno je potrebno stati iza zahtjeva da se taj zakon ukine i da, kako je to definisala crkva, da Srpska pravoslavna crkva bude sigurna da može da ima isti status kao što ima i druge vjerske zajednice u Crnoj Gori. Bogojavljanska litija tradicija u našem gradu. Ove godine je sigurno bila najmasovnija do sada i imala je jasnu poruku. Drago mi je da je Banja Luka danas na vrlo dostojanstven i masovan način poslala i posebnu poruku. Ovo nije bila obična bogojavljanska litija i plivanje za krst časni, već i podrška narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. To je jedan jasan pozdrav i poruka iz našeg grada i drago mi je da je to učinjeno na ovakav način u našem gradu. Zahvaljujem vladiki Jefremu što je objedinio današnji dan sa podrškom srpskom narodu u Crnoj Gori i što su građani Banja Luke imali priliku da na ovaj način iskažu svoju lojalnost i svoju podršku. Bilo je danas zadovoljstvo biti dio današnje litije koja je održana ovdje u Banja Luci. Poruka je jasna, ne damo svetinje, tu smo uz naš narod i našu braću u Crnoj Gori. Sada i uvijek i u vjekove vjekova.